Ka-journey, naalang ko i-share gamay sa inyo karon. Kabantay mo, murag lahi na gid kayo ang panahon ron. Kita sa una, mga batang 90s, mga warriors ta. Lingaw kay ta sa mga duwa nga karon, mura na lang museum exhibit. Lingaw kayo sa una sa patintiro, buwan-buwan, pulis-pulis, tagu-taguan, piko, pataasag lupad sa tabanog, panglitag, ug ang ultimate cardio na to sa una, dagan! Kay naa si Papa o Mama nga nagdalag bunal. Paning itong tapirme? Kay bisan wala pa gym sa una, workout naman ta kada adlaw. Tungod sa disiplina sa ginikanan. Kung ang mga bata karon kay Mobile Legends, kita sa una kay Real Life Legends. O City Anyos pa lang ta. Kabalo na ta muluto. Mulugaw, mulungag, muutan, mangguna, mutabang og sanggi, mugaling pagyud sa bato. Ug kung naay alig-igon, si Mama maayo kay ana. Wala reklamo, wala drama, trabaho diretso. Pero karon, gamayng munal pa lang sa story. Child abuse na daw. Gamayng problema sa life, surrender dayon. Gamayng hagit, give up dayon. Sa kalisod, murag nagguba ang fighting spirit sa uban nga kabatan-unan. Pero dili tanan ha. Kay naagyapon mga batan-on karon nga kusgan, disiplinado, ug dili dali mo give up. Naagyapon mga batang modern warriors nga willing mo rise above their struggles. Kung atong tan-awon, dili man ang panahon ang ni-weekend sa mga batan-on. Kita ra gyud nga mga leaders ang dapat mohatag og direksyon. As Jim Rohn said, discipline is the bridge between goals and accomplishment. O kita sa 90s, mao gyud nay atong pagkaon kada adlaw, disiplina. So karon, ka-journey, instead nga mareklamo ta nga lahi na ang mga kabataan, mangutana ta sa atong kagalingon. Kumusta man ko isip gidikanan nila? Kumusta ko isip mohatag og example, dili lang opinion? Because the truth, weak generation does not come from weak children, but from weak guidance. Ug kung kita mo stand strong today, mas daghan ang mutubo, ug kusgan, ug lig-on og mindset, ug kinaiya. Ka-journey, unsa may thoughts ninyo ani? Comment daw be. Curious ko sa inyong perspective. Labi na tong mga batang 90s nga nag-follow diri Unsay pinaka-effect experience ninyo sa una? Comment na.